Iam Surijorong Parari Dengpen Athletic Coaching Camp Kangpupon Citini Pai Kresiarni Hanjalangso Sport Association Playground along District Sport Office Dipu Karbianglong Tumpen Patir Tipon Si Bangso Sai Dengpon Sonsi Alhi Sarpuaman Pen Karbianglong Autonomous Council Iam Surijorong Par MEC Kadom Terangpi DSO Karbianglong Relief Ronghang Koilan Bormon Jibon Chandra Pathok an Pataman Pen Kedoke Tegedingatum Chetongdun Athletic ta isti patu anat mesen ke paprang donaton binong iklo lapenon obekimia tumapan mesen atawar kethu pipon thegapot ong dung atum churuk pipajer pon athe sport hin defense along boreng kelong dun mesen warsai binong puta chethan pon lapen arsa ningkan krener kepen kijuma bang phubang piatum aning hang lipute ali chu endun longpo tonsi himadas loblina borgohai Pukilain tipian parta kapre tum athletic pen barsai kelong donatum aphai bar bomson ti theklo hanjang langso pen rajib sonong pi report malong news Itum district sports office pen hanjang langso sports association jointly ini pendak tarik race pen up to tarik thongkep September an la sumar pun athletics training kipi ponji penitum pini program denglo la especially men ai mangela pulo je individual event ni tumbang important pulo na athletics sanda running dupo ba jumping throwing la event dupo si ni tum kabor ibangela pulo je menahin bentanon la sports pulo te si interest ba awar sai kita dolo la si tum la karbiang lo semata ye la hai training and pen jate mo national ba international level long patu dun long han kabor ikan si hai program mang kedeni tangte ladak ko sono popo join fee penila poson ke anta do ma join saru like department ai facility organize ante age limit klang kondo ma ke lage ni tum ini ke lang le sita dorok under 19 penak bi tu mangse under 19 an bage nang join under 14 under 15 16 under 19 da konsi sepadu pumunang po sang song alugom po asunda mo hela sport officer ni yelo athletic po te la tikat pensenglo kapre dagulo to ba la pan part me boxing ta do ta ho kapre ta do po hala bang le ding hang dun po sila me bangso coaching camp sa me bipon melo la pan ko mo pula hanjang langso sport association tu bukan kono dah lo aktif na pun alam tum dong sining hang pute mo ke boxing coaching camp tami belo apa kapre tawan tu me dia lo masuk ke claim punya pan bangta jala sisik ding lo pulo se Choroparo district sport office lo tu bangta lalu la pen nal tum kato e bangta Choroparo bangso nal tum dithang dok pen ning hang pen pini ta penang do jo bang khrusi le ke ba ka phai do ji sidang tum charli pamit non la kurang hilang ni koi angbong nang tu manang thanji long cepaduk tu nang ko mohed tu mak coach Bormon sar da pulo je non kiching ko ke tu masap ekeng gi so penceng lok sorep surup doji boy phit sitame api dulu pulo de mangte nang tu mo phige kat ke charli le pulo dang te tu thege de jip sa pulo mo phi mangke an so se si ning ke hang tu ko ko talo kasi আজি উপস্থিত আমাৰ কোন ভাইটি আৰু ভণ্টিসকল অলপ আগতে আমাৰ স্পৰ্ট অফিচাৰ আৰু আমাৰ বৰ্মন দা আমাৰ কোচাৰে তেখেতে আপোনালোকক স্পৰ্টছৰ বাবে কেনেকৈ ধৰণে কি হেৰি কৰিব লাগে তেখেতে